Assalamu alaikum, hurmatli seyirciler. Bu UA TV. Bu sizlerge dünyada ve Ukraynada olup geçken vakalar hakkında haber etemiz. Kırım meselesinde halkara hukuk, hakikat ve adalet Ukrayna tarafındadır. Böylelikle Ukrayna prezidenti Petro Poroshenko Birleşken Milletler Teşkilatı'nın Kırım'da insan haklarının bozuluğu hakkındaki kararının kabul edilmesini seslendi. Devlet başı Ukrayna Kırım'ının hakiki dostlarına minnettarlığını bildirdi. Hem karar muhalefetçilerine hem ona kol tutkanlarga. Karar işgalci hakimiyet olgan tecavüzlarga güçlü bir işmardır. Ve Kırım Ukrayna'dır, dep yazdı prezident öz Facebook sayfasında. Amerika Koşma Ştatları Rusya'nın da iki harbi şirketi Novator Bunyeci Bürosu ve Titan barikadı ilmi istisal merkezine karşı sanksiya kirsetti. Şirketler orta ve ufak uzaklık raketaları hakkında anlaşma çerçevesinde yasak etilgen uçuş uzaklığına sahip kanatlı raketalarının istisal edilmesi için mesuliyettir. İş bu anlaşmanı 1987 senesi Şuralar Sosyalistik Cumhuriyetler Birliği ve Amerika Koşma Ştatları imzalagan ediler. Amerika hakimiyetinin fikrine göre bu şirketlerinin faaliyeti memleketinin milli hafızlığına ters geliyor. Geçenleri ise Birleşken Milletler Teşkilatı'nın baş asambleyasında Rusya tarafından işgal edilgen Kırım'da insan haklarının bozuluğu hakkında yanartılgan beyanname leyhasına kol tuttular. Bu haritada Birleşken Milletler Teşkilatı'nın Kırım boyunca kararına dünyanın hangi memleketlerinin kol tutkanını görmege mümkün. Yeşil Tüsten belgelenilgen 70 memlekettir. Onların arasında Yediler Gruppasının memleketleri ve Garbi komşular da var. Karşı çıkanlar ise kızıl renkten gösterili. 26 memleket onların arasında Rusya ve Ak-Rusya. 76 memleket bir taraf kalgan. Kabul edilgen kararda Yarımada'nın işgali, Kırım'da Rusya kanunlarının çalışması, Yarımada sakinlerinin Rusya vatandaşlığını kabul etmek mecburiyeti tatbik etili. Rezolüsiya Moskva'nı Kırımlılarının tevki ve ayrımlarını toxtatmağa çağıra. Birleşken Milletler Teşkilatı'nda Ukrayna temsilcisi Sergey Kislitsa'nın sözlerine göre Kiev bütün etilgen cinayetlerini tahkik edecek ve insan haklarının bozuluğunda kabahatlı olgan şahıslarga karşı karar çıkaracak. Sebepsiz ve mahkemenin münasip kararı olmadan Moskva-Kiev mahkum etilgen Ukrayniler Stanislav Klich, Mykola Karpyuk ve Alexey Cherniyni teslim etmege razı olmadı. Bunu Adliye Nazirinin muavini Sergey Petukhov bildirdi. Onun sözlerine göre Rusya tarafı mahkum etilgen şahıslarının teslim etilmesi hakkındaki şartname çerçevesinde algan mecburiyetlerini bozdu. Bundan evvel Sentsov ve Vygovsky'nin geçirilmesi red etilgen. Ve şunu kayıt etti ki Ukraynalıların siyasi takibi devam etkenine kadar Rusya'da şahsi sanksiyalarının geçerli olması lazım. Rusya'nın ise evvel çıkarılgan halkara meydançıklarga kayıtmağa imkanı olmamalı. Былтыр Mayıs ayında Çeçenistan Yukarı Mahkemesi Ukraynalılar Mykola Karpyuk ve Stanislav Klich'ni 22,5 ve 20 yıllık tevkif müddetine mahkum etken edi. Rusya tahkikatının malumatına göre Klich ve Karpyuk 90. seneleri ortasında UNO teşkilatının azaları olgan edi. Ve kanunsuz İçkeri Cumhuriyeti'nin erkeninde Rusya federal güçlerine karşı cenkleşken ekenler. Alexey Cherniyni 2014 senesi Kırım'da tutulgan edi. Rusya mahkemesi onlarını işgal etilgen Yarımada'da terör eylemlerinin hazırlanuvunda ve Akmejit'te ofislerinin asilet ateşke bürolarında kabatladı. Cherniyni tahkikat ile işbirlikte bulunmağa razı olup 7 yıllık hapis cezasını aldı. Rusya Federasyasının Kırım Muhtar Cumhuriyetini vaqtınca işgal etkine bakmadan Yarımada sakinleri Ukrayna vatandaşları olup kalan. Ukrayna hükümeti Yarımda da yaşayan Ukrayna vatandaşların bütün temel hak ve serbestligini teminlemek için ziyade hareket etmek söz beri.
Минскте Донбасс вазиеті бойынша уч тарафлама контакт группасының бусенеге планлаштырылған сонки топлашывы башланды. Музыкерелерінің эсас меселелерінден бірі қыш тәтселері вақтында чатышма сафы бойынша атеш тоқтату выдыр. Уч тарафлама группадаки Украина темселжесі Ирина Геращенко дегені кебі рейнелер алмашувның муафақиетсіз олмасы мүмкін. Шанс є дуже великий. Я хочу вам чесно про це сказати. Фарсат бұйық. Бұны сізге ачықтан айтмаға істейім. Әршенің яны ел яда милет байрамындан евел олачағыны тұшыне едік ве бұның үшін еліміздің келгенini яптық. Меркеде дегер тарав бұтын günahlarda Украинаны қабатлай. Донбасста аттеш тоқтатуының незареті ве идаресі бойынша мақсус меркезелі олған екебе, о вақыт Русия Федерациясының меркезінден ось арбилеріні вазиетні кергенлештірмек үшін чықырғаны беле олған еді. Киевні сақты жемхуриетлер или чатыштырмақ үшін, ақиқатын есе жемхуриетлер дегілкем. Киевде елбаш тылсымжысының почта иқаметгахы ішле башлады. Истегенлер сыджақ телеклер еле мектуплерні хрещатик соқағанда ерләшкен главпочтам бинасына келіп, елай білежек. Почтаның байрам бөлігінің берген хызметлерінен бізім мұхберлеріміз таныш олды. Елбаш почта бөлігіні виртуоз пианиннычы Евген Хмарача. Чудеса существуют. Мужизлер бар. Айтымдауларжа белкеде yüzlerce мужизе алған еді. Әрбіріңіздің аятында мужизлерінің алмасы тілейім. Елбаш почта бөлігінде мектуплерінің адреслер бойынша еламаға вады етілер. Елбаш почта бөлігінде мектуплерні адреслер бойынша еламаға вады етілер. Лише в цьому році. Тек бусене бөлік севемлет хараманларға еланған мектуплерні қабыл етежек. Азиз Микола Аяздеде Санта-Клаусқа. Ве мектупны еланған әркес елбаш тылсымжымыздан жевап алыр. Елбаш почта икеметгахы бірдір ве оның үшін біз мақсус сыфатларыны азырладық. Мақсус елбаш почта мұйырыны. Бүгін құлануға чыға ве январының 10 күніне қадар кечерле олacak. Оны сондырмеге теклиф етем. Мында почта икеметгахының сайыбынен фото чықармаға мүмкін. Елбаш тылсымжысы иле ве фото варақасыны елді етмек. Я хочу отправить открытую письмо. Мен вараха ве мектупны Аяздеде яда Санта-Клаусқа, яда Азиз Миколаға yolamаға істейін ве ғалиба сойларыма. Бақт ве сеадет телегімілі. Є декілька варіантів. Боле ажей варақаны бір қач инсанға yollayacağım. Бақт, sevgi ве саулық тілейчек улам. Бұның іле почтаның байрам бөлігінде әркес тылсымжы ола біле. Балалар юртларындан біріні мечмуаға абуне етмек yolунен. Зі святом! Дякую Украинаны айдынлатқан фильм сәрлевасыдыр. Фильмда япон хироши аққында сөз кеті. Украинада yolunu шашырды, ама сияхат әтер екен мемлекетінің тарихы ве адетлерінен танышмаға фырсат тапа. Дякую яны сағыл сөзіні біліп, Закарпатия велиеті Дякова қасабасына келіп чықа ве Украинаның ән мерақлы көшелері бойынша сияхат әті. Фильм бюджеті 1,5 миллион гривна ве $55,000 тәшкіл әтті. Фильм чықарылмасына Украина девлеті пара берген еді. Американың CNN хабер телеканалында Украина аққында реклама фильм чығы көстерілі. Бұның аққында хабер сесеті назерлегінде тариф етілді. 30 саниелік видеоны CNN кабель хабер ағында декабрінің 21-не қадар көрмеге мүмкін. Фильм чық дүнияға Украинада олып кечкендені шув ислят ве дүния бизнесі үшін имканлар аққында икәйе етежек. Будақыға бұл сонки хаберіміз еді, дада чоқ хаберлеріні сізлер Украинформ сайтында оқи білесіңіз UATV-лі олыңыз, сағылықнен қалыңыз, көріш кенде.